TusaTube agus fáilte ag WAC Cribz le TusaTube. Agus tá sé fáin! You later just talk about Mark how much creeping out on the law you, so be good over should win. Yeah, actually next so much fun right on the wall and much great shit works heart and station national ten shaw next so much taifeadadh gradus. So shaw and shaw faces Sibhse Shall we go to Aaron too? I guess there was a fancy shaw or in the fancy Grma 80 shot earn. There's Carmana shaw I guess that's one name which was LED. Agus seán mar dhéanana na dúrnálaithe é. Se an príomh seo mar tá good. So bhí na An stúideo. Bhí na dúrnálaithe ag rús na staire agus sin na dhéanana duine a an sin fásta. Chun fála character. Tada! Agus seo é an stáiste atógin an dúrnálaíochta nes mar bhí muid réit muid cruithníad den leis so níl na sáisiir siúil so ní bhreathnain se thomaid agus bhíonn siad a chreith a seo necht a mí muid a taifeadh. So actually, I didn't see there's some ceamara or some bingo. MÓRRR ar son WAC. Today. So bí me seo agus cuimhid a gná in san cearnóg ag cáint is ag mesálas ag déanamh na tuirgnamh go léir. Agus seo an áit a hains de handathe in omíocht lena chéile. Sin an rud is táchtaí. So Sean net to be much general cut his mood and taifeadadh. I guess been much general shots in Shaw. We would NRC the Hornell Jarrig. I guess the Hornell Shaw. Come a cooler. I guess the Hornell Goran Basta. So yeah, Hornell again. I guess be much in omiacht lena chéile. I guess a current anvia and omiacht lena chéile fasta. Turn a scallon Shaw again. I guess being WAC again there. Being WAC and Molishin lena Fáilte súil fresin. The Grma. So seo é an Laura Gaynor taifeadadh. Fásta bí muid go tíomhaí agus a Jenny taifeadh recna éagsla agus bíon ar siúthar ag sí síos an seo. Oh yeah. Laura Horí ag sí sin an cair tágta. Yeah, sin an eiste mín sesin ag sí ag tuairt ráí dún agus agus an beictúna papéir sin goléir sin is seic go léir atá déanta go inniu. Ní leis gom céhé cín tá déanta goin ach rinne mar tríchlar inniu so Couture Ebra. Yeah. Nes bearmid ag an et is far. Seo an áit is far down set. Mar seánet aon muid cé agus coffee Agus brisky on agus pastries margin. Anrod chun cinál funny horstún chun muid a chuneal ag gáil a much rimuid. on tier suffer and lay so she tay doing. I guess Seo an prop table. Mín na prop ar fad. Yeah, in Anrod ó coníní go scían ó Bata imid, balloon. Anrod ó gí. Tá sé sé dín internéta. Seán na chéidir fad ó bhínta anrod a síon seágin. Is sin seánet a go léon siad an trealamh fad agus na props ar fad. So sílam gur sinné sin WAC Cribz le TusaTube gur bhain sibh soltas agus go sibh bunch salt as na físin seo a le ecail ó tíúthír den stú seo. Bíon na físin sin go léir ar lena YouTube agus Facebook. Yeah. What should the tour like doing? Agus bí gí Arlandson agus tam mu síl bhil sibh sé síl leis an chláir a mis teachtamá a gin mí nach so Virginia ar bís fear fad. So go dtín cead ar